Thutha wa gutiriria mugomo uria gwatanyitwo kwambiriria muthi wa mwambiririo kiumia giki, ngwataniro ya ataramu a urigitani kmpdu riu nirutite mukana o ringi ikiuga gutigukorwo ari gutheke kungikinya thirikari ndikahingia mendekithia mao ta uria maiguithaniirie. Akiaria hindi ya gikaro kia o mwaka kia arigitani aria marutagira wira icagi-ini, mwandiki munene wa ngwataniro ya ataramu a urigitani Chibanzi Mwachonda augite rita riri matigucoka na thutha, akihinyiriria kihoto kia maabitha a urigitani no muhaka githingatwo. And if we engage to address the issues comprehensively, then that shall avert the intended and the planned strike action. Ikinya riri rikinyitwo baru ni president wa kiama kia mawakiri guku bururi-ini Nelson Havi akiuga ni ihinda ataramu a urigitani monanie ucamba na urumwe gutigirira ni maheo kihoto kiao. If you don't negotiate effectively and get a binding contract for your benefit now and forever, then the government will always subject you to litigation where they have an upper hand. Havi augite nikiha kuona atongoria aria mehokeirwo gutetera maabitha aya niyo maramauna guoko. It should sadden you when these leaders upon whom you've entrusted the heaviest responsibility of taking care of your concerns tell you we do not have money to take care of the interests of the frontline workers, but we have money to undertake constitutional reform. Atongoria a kiama kia arigitani aria marutagira wira icagi-ini onao ni manyitite baru murugamo wa marigitari na kuria thirikari ikirire mabataro ma arigitani, na oho magicakaya ikuisha maabitha a urigitani aria makuite kuumana na king'uki gia corona. Put the safety of our healthcare workers, the rights of our healthcare workers to health at the forefront. Whether they are in public sector, whether they are in private sector, Kenya does not have enough healthcare workers to lose them on the pandemic. No ona ataramu a urigitani magithii nambere guthingiriria ati no magatabania mugomo angikorwo thirikari ndigakorwo ihingitie mendekithia mao. Muikariri giti wa kanju ya magavana Wycliffe Oparanya augite kaunti itire na mbeca cia kuongerera ataramu aya ta uria mangienda, kuona ni gukoretwo na urito wa kibesha kuumana na king'uki gia corona. Tunajua wengi wameambukizwa na huu ugonjwa, wale wafanyakazi wa afya. Kule kwangu 91 wakifanya kazi, na sisi tunapambana nao tuone ya kwamba wakifanya kazi wana vifaa ambazo zinatakikana. Lakini kufika saa hii watu waende mgomo na tunataka tupigane na ugonjwa, itafanya watu wetu wakufe kwa wingi. Maya mokite o riri andu angi 14 makuite kuumana na homa ya corona na gukinyiria andu 1,582 aria makuite nginyagia riu. Riri nario ithabu ria aria mari na murimu uyu riongererekete na andu 673 na gukinyiria andu 90,978 aria mekiritwo mukonde gukorwo na murimu uyu guku bururi-ini nginyagia riu. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Ngina wa Wandurwa. We have been talking about collaboration and partnership.